Kako da kupite online putno osiguranje? Korak po korak. U pretraživaču unesite adresu DDOR web shopa moj.ddor.rs. Odaberite putno osiguranje sa popustom. Kliknite na dugme Kupi odmah. U prvom koraku podaci o osiguranju popunjavate da li se lica koja se osiguravaju nalaze trenutno na teritoriji Republike Srbije, da li je osiguranje jednokratno ili godišnje i da li je individualno ili porodično. Sledeći korak je unos datuma putovanja, početak i kraj, a sistem će automatski uneti broj dana. Potrebno je navesti broj putnika i uzraste putnika. Na kraju ovog koraka je doplata za sportski rizik, na primer kada idete na ronjenje ili skijanje. U sledećem delu odaberite jedan od 3 paketa osiguranja. Evropa pokriće 15.000 eura, Evropa pokriće 35.000 eura i ceo svet pokriće 35.000 eura. Važno je da znate da pokriće predstavlja maksimalan iznos do kog ste osigurani tokom putovanja po svakoj osobi navedenoj u polisi. Drugi korak prilikom kupovine online putnog osiguranja su podaci o osiguraniku. Unosite podatke svih osoba koje se osiguravaju. Nudimo vam i specijalnu akciju za osiguranje kuće ili stana i osiguranje pomoći na putu dok ste na odmoru po simboličnoj ceni. Na kraju su saglasnosti i prihvatanje uslova koji treba da se štikliraju kako biste nastavili ka poslednjem koraku. Trenutno su u ponudi plaćanja platnom karticom ili IPS skeniraj kod. Izaberite opciju koja vam najviše odgovara. Pre poslednjeg koraka, plaćanja, još jednom imate mogućnost da proverite sve podatke pre uplate polise putnog osiguranja. Posle plaćanja stići će vam poruka na broj telefona i mail adresu koju ste uneli u podacima. Ukoliko imate neki problem prilikom kupovine polise, na raspolaganju vam je naš korisnički centar koji možete pozvati na besplatan broj 0800 303 301 i kolege će zajedno sa vama proći proces kupovine online putnog osiguranja. Želimo vam srećno i bezbrižno putovanje.